Dobar dan ljudi, dobrodošli u novi video, dobrodošli u novu epizodu serijala sa srpskom despotovinom. Danas širimo našu veliku Srbiju koja je druga najveća sila od 603 države. Jači smo od Engleske, ljudi moji. Danas ćemo proširiti njenu teritoriju, nemam pojma pravo da vam kažem kuda i gde. Tako da vidjet ćemo, pošto nam je rat objavio Mamelučki sultanat i Savoja. Tako da vidjet ćemo šta ćemo da uradimo. I oni su napali. I sultanate imaju 35 vojnika ovdje, tako da ćemo odmah da ih napadnemo. Ali su nam uzvratili, ovdje su slabi. Znači nemaju ništa. Svu vojsku ćemo isto... nemaju ništa, 3000 nešto vojnika. Ovako zvaćemo Vizantiju da reši ovaj problem, pošto ne možemo u savez. Daćemo joj para da objavi rat sultanatu. Vizantija je objavila. Osmanskom nećemo da dajemo ni njima, jer njih ću kasnije trebati da osvojim. Znači, ladno su nas pobedili i ladno su prodrali u Vizantiju, ali Vizantija se brani, tako da ćemo napadnemo ovdje gdje su slabi. Vizantija uzvraća udarac. The Byzantine strikes back, my dear friends. Opa. I Vizantici su uspjeli i proterali smo ih iz Male Azije. Sad samo primirje, sve izbalansirano. Sa papom treba da budemo u miru trenutno. A kako se zove, Austrija, s Austrijom je isteklo primirje. Ovdje bi trebali da se čuvamo, ne od Austrije nego od Venecije, a i od Austrije, jer što da ne. Tako da ljudi, nema ništa novo vamo, sve po starom. Da asimilujemo mi za to vrijeme. Neće nas oni ni napadati iz sultanata. Trgovina, formiraj koaliciju protiv Vizantije. Ne, brate. Ste vi normalni, sad da formiram. Sad bi mogli da budemo saveznici ako možemo sa Vizantijom. Da vidimo, nema šanse. Zato bi mogli da osvojimo, u stvari nećemo. Zato što ako bi osvojili ove dve male državice, onda bi nas napadali i sultanati i uzeli bi oni to. Tako da nećemo tu da diramo ništa, idemo na Krim, da zauzmemo Sevastopolj i Kerč. Tako da ajmo. Opa, ovdje ništa nije asimilovano. Ništa, onda ćemo povući vojsku odavde i odavde. Tu u okean, to jest u Crno more, najjače da je okean. Idemo ovdje. Hashtag Jopa je profesor geografije, a oni su malo veći. Tako da idemo prvo na Sevastopolj. I opet su se vratili u Malu Aziju. Mamelučki sultanat. Sad smo ih proterali definitivno, sad ćemo ih pitati za mirovne pregovore. Ipak neće. Onda ćemo mi da napadnemo Sevastopolj gore na severu. Ladno su se odbranili, ja ne znam samo šta rade ovi ljudi. Ništa, ajde iz Zaječara šaljemo 2000 i nešto vojnika kad tamo, jer me mnogo nerviraju. I opet su se odbranili, znači treba će nam više vojnika. Onda šaljemo iz Zrenjanina i Zaječara. One prave Srbe šaljemo sa oba. Zašto kažem prave Srbe? Jer, na primjer, da sam poslao, ne znam,
iz ovih provincija Moldavije ili ovih provincija Vlaške ili ovih provincija bla bla bla, onda nisu kao pravi Srbi, razumete? Tako da ajmo, opet su se vratili, mnogo su iritantni i mnogo nerviraju, zato sledi kazna, valjda, ili ne sledi ništa jer nemamo dovoljno vojske. Ajmo ljudi, to uspjeli smo ponovo, mnogo nerviraju. To napokon smo uspjeli ovo da osvojimo. Znao sam da će neko da nas napadne odavde. Imamo napad od Salzburga odavde, to ćemo valjda lako da sredimo. Imamo napad od velikog vojvodstva. Ne znam ni gdje je to, ljudi. A to je ovdje. Ma pošalji zahtjev za primirje što bi bio u ratu sa vama. A sad mi ovdje da podignemo lepo vojsku. Najveću što imamo, da nam ne mogu ništa. Nema šanse, gotovi su. To je to. Dobili smo Salzburg, dobili smo Sevastopol, tako da smo u plusu. Mir sa Savojom, naravno, ako hoćete mir, dobit ćete mir. I opine reči. Sa Litvanijom smo u odličnim odnosima, a savez sa njima bi mi lego ko budali šamar, tako da ako bi oni htjeli, a neće. Velika šteta ljudi, ali već ćemo mi u ovom serijalu da jurimo primirje, u ovom serijalu jurimo da što manje provincije, da na njima dobijemo, na primjer evo Atinu bi mogli da napadnemo, ukoliko Vizantija to ne uradi, ova grčka ostrva ovuda, sve to bi mogli da napadnemo. Tako da ostavit ćemo malo vojski u Sevastopolju i da asimilujemo ove moldavske provincije sve, pošto ništa nismo asimilovali. Sačuvalo nam se, u Novom Pazaru treba definitivno još vojske, 3000 nešto, to je dovoljno. Mogli bi Bavarsku, ali oni imaju puno vojnika, tako da nećemo njih, nego idemo na Krit i idemo na Atinu i ova ostrva i na Kipar. Tako da hajmo da regrutujemo vojsku iz Čačka i odavde iz ovih crnogorskih provincija. I da ljudi, tu ćemo da napadnemo ta mala ostrva. Atina se boga mi opremila, tako da ćemo još da regrutujemo vojske. U Skadru bukvalno ništa nije asimilovano. Nemamo ni para da asimilujemo. Sad imamo. Ili tamo nema ljudi. Ma ima, nego ovo je bio neki glitch. I tu ćemo prebaciti iz Tirane isto vojska. Opet su došli na poluostrvo Malu Aziju, ponovo mnogo nerviraju. Idemo sa ovih 5000 vojnika da napadamo ona mala ostrvca. Idemo prvo na Krit. Ako nema puno vojnika, nadam se da nema, zvaćemo i Poljake. Nismo trebali da napadnemo Krit. Oni su u savezu sa Mletačkom. Oni su nekad bili vazali Mletačkoj republici. Pa dobro, vreme je i da ugasimo malo Veneciju, mislim, šta fali. Napašćemo ih odavde sa 6000 vojnika, mislim. Potpuno korektno. Idemo ovdje 800, ovdje 600 vojnika, ovdje nema. Tako da ono, napadamo ih. I brane se ljudi, brane se. Idemo mi još sa severa. Uspjeli su nekako da se odbrane onde. Idemo iz Banja Luke, ih napadamo, gotovi su oni. Ovo je taman bio tajming za ovaj serijal da napadnemo Veneciju koju nismo napali. Koliko poteza ljudi moji.
Tako da idemo sad ove italijanske provincije. Opa. Ali ovo je najgore kad vam se šire po teritoriji sa 20 vojnika, mislim. Dosadno, brate. Ovdje 1000, ovdje ovako, ovdje ovako. Majko mila. I sad ja trebam da regrutujem svuku do uda. Svuku do uda. Tako da ono. Evo i Poljaci su došli da nam pomognu, ali sad mi definitivno ne treba pomoć od njih. Evo, osvojili smo im, oni su ladno prebacili glavni grad u Pulu. Bože. Prebacujemo svu vojsku ovdje, u Banja Luku su nam ušli, ne može to tako. Napadamo ih ovdje, ovdje, prebacujemo ovdje vojsku, prebacujemo isto jer tako da napadamo još i Veneciju. Opet se ovi vraćaju, znači koliko nerviraju. Kako da ja sad napadnem Veneciju? Venecija je stvarno Venecija vizantijska. Pa to je grad oko koga ja ratujem. Ladno je Vizantija. Tako uzet ćemo Krit i uzet ćemo cijelu Veneciju, Pula, sve ove italijanske provincije. Sve to dajte. Evo ih, ovi se vraćaju. Tako da ono, osvojili smo to. Osvojit ćemo sad, zaći ćemo u neke ove provincije, njima ćemo slati ultimatum, mislim. Jedna provincija pošalje ultimatum, zatraži pokrajine, sačuvaj. Ladno su odbili moj ultimatum, sad su ga ugasili definitivno. Znači sad su ga ugasili, 4000 vojnika. Oni tvrde da imaju više od... Šta je ovo, ljudi moji, ovi će da stignu do nas. Sa Kiparom smo u ratu. Ništa, asimilujemo sve ove provincije. Spremni smo za rat sa Kiprom. Prebacit ćemo sve na Krit. U Beogradu ćemo da dignemo vojsku, da, ne znam, sagradimo nešto u Beogradu, malo da dignemo infrastrukturu države, znači sve vreme se bavimo ratom. I teritorijom, malo smo proširili tuda, ali smo izgubili ovdje provincije zbog ovog sultanata glupog. Proširili smo i ovdje, dobili smo Sevastopol, dobili smo Krit i to. I samo još da osvojimo za ovu epizodu, ako stignemo nešto odavde, i da osvojimo do kraja Austriju, to nam je bitno. Ne mogu da gledam te rupe u državi, znači mnogo nervira, još austrijski, znate koliko to nervira. Idemo ovdje, ma to je to, slobodno nek uzimaju oni provincije, mene to više ne zanima. Jug. Puli ćemo da dignemo vojsku koja nije asimilovana. Ovdje ćemo da dignemo vojsku i u Salzburgu koji isto nije asimilovan i krećemo rat na Austriju, zovemo Poljake, možda će nam trebati pomoć. Ovdje sva vojska, idemo, napali su nas, ali mi im odgovaramo, tako da napali su, zašli su nam malo u teritoriju. To me onako malo žulja, znate. Ovdje ćemo 1000 nešto vojnika, ovdje ćemo polovinu i ovdje ćemo pola. I to je to. I ladno su imali, da, jer što da ne. Jer je igrica tako isprogramirana. Idemo ovdje Salzburg još i odavde. Ladno. Znači idemo ponovo. Ne, polako Pavle, nemoj da se nerviraš, uspjeli smo da ih osvojimo. I osvojili smo ih, ovi vitezovi, čaovi.
ko je vas zvao. I još s Austrijom da primirje potpišemo. To bi bilo to, ljudi moji, od ove epizode. Jedino što me iznerviralo u ovoj epizodi jeste što smo izgubili ove dve provincije i par ovdje provincija koje smo imali u Maloj Aziji, ali mi se sviđa to što smo napokon ugasili Mletačku, odnosno Veneciju, i to što smo osvojili ovdje Austriju i Sevastopolj i Krit smo dobili, tako da u ovoj epizodi smo dobili jako male provincije. Mislim da bi to trebalo da bude neki znak da već postajemo jača sila, pa da je za nas sve malo najjače. Uglavnom, ljudi, pišite u komentare ako hoćete sljedeći klip. Nadam se da vam se sviđa ovaj serijal, nastavit ćemo ga i do sljedećeg viđenja. Viđamo se, braćo. Ćao. Ne kaže se ćao, nego zbog.